amabara neiraka banyita Mugisha Uthman Mubarak abakira gwamanyire nka Kadiri Junior Chairperson L.C.V Hoima District. Tuli mu season ya mazarwa ga Yesu Kristo no kumaliro mwaka gw'2023 nyizire kuishinga itwena abantu ba Hoima District, itwena abantu ba Bunyoro, itwena abantu ba Uganda amazarwa marungi agamukama waitu Yesu Kristo no mwaka muyaka ogwa obusinguzi. Baitu nimbasaba tuvuge no bwegendereza. Tutavuga tunywiremu akantu kali leka utokuba tunywiremu atanyweremu atuvuge niko tuhali obutandwa obufokero bwingi muno amihanda yaitu leka obumezi bwaitu tutekemu ekitinisa obo ebiruka tutabiragajalira. Ekya kabiri nisaba tusevinge akasente kona ketukozere mu mwaka turukiho keturukizo baitu tutakamaraho habwaki mu January abana baitu bajagaruka yo kusoma kandi utukuba tuli mu kifuna mu oil and gas sector tuina kusomesa omwana waitu niko tusobole gobora mu oil and gas yetuina hanu mu Hoima District. Ensonga ya kasatu eri ya vigilance kuba begendereza mu nsonga z'ebyokwerinda. Leka buli muntu wena kingule liso lyawe habwaki abasuma nabanagibe misango bakira kweyongera mukayire gamba nkakanu akayira ka Christmas akayira ku mwaka ni guhwa. So nkubasaba itwenda mbyaro byaitu mbicheka byaitu buli muntu security begins with you. Bokufuna muntu wena buwekengeire to informing the security officers, the office of the RDC, DPC, and the office of the district chairperson, the office of the sub-county chairpersons. Informing ogwena okusobola niko tulengu obunagiwe misango twabukendeza mu Hoima District na Bunyoro at large. Nimalira nkubasaba tugajirangane. Leka tutataho mwaka obihirire mutahi wawo. Leka tutataho mwaka nokeino busungu ha mutima. Leka utaselebratinga amazarwa ga Yesu Kristo nokeino busungu ha mutima. Ganyiro muntu wene yakubihize mu myaka egyonera biroho. Utaho mwaka uri muhyaka. Nimalira nkuramukiyaho nywena abahagizi ba Kitara FC na nywena abahagizi baseno. Ruhanga abandindire. Nabandi nywena abalindi n'abamanyuti mbayina obuzibu. Mutiyo muno.